Preživjela sam genocid, u genocidu mi je ubijeno 22 člana moje uže familije. Moj sin bio posebno dobro dijete, bio je dobar učenik, volio je život, volio je matematiku, volio je svoje drugove, prijatelje iskreno, međutim, sudbina je svoje učinila. Moj muž ima moje 2 brata. 2013. sam ukopala 2 koste od jedne noge. A moj sin imao je i leđa, i glavu, i ruke, i karlicu. Od toga još nema ništa, još se nije to pronašlo. DNK analizom je utvrđeno da je to moje dijete. To sam ukopala. Kad god govorim o tome, uvijek se vraćam u 95. godinu. Desilo se da ih više nema. Samo znam da svaka majka koja je izgubila svoje dijete, da je i ona jednim dijelom umrla. The mothers of Srebrenica are here, and it's extremely important that they are because a genocide happened in Srebrenica 28 years ago. Their presence here is a reminder of what should never happen again. And their presence here means that the story is kept alive. It means that we can keep asking ourselves, what is it we can do better so that this genocide doesn't happen again? Imam 3 unučadi, smo nane, bake, dužne da uradimo nešto dok smo žive, da ne ostavljamo našoj djeci teret na leđima. I moramo učiti iz prošlosti. Čovjek bez prošlosti ne može biti čovjek budućnosti. We still hear up to today people denying the genocide, people saying that it did not happen. The United Nations was founded on the promise of never again. This promise is difficult to keep, but we must keep trying. A sad imam 79. I nisam još se umorila i još se borim. I nastavit ću. U ime pravde, u ime čovječnosti. Poruka svim majkama svijeta. Kad rodite novo biće, pokušajte da ga odgojite u ljubavi, jer ste ga u ljubavi rodili. Da vole i da budu voljeni i da nikad nikome ne nanesu neki bol.